Hello you guys, welcome back to my channel. Big warm welcome to you. If you are new here, then a big warm welcome. Drop it. Hello you guys, welcome back to my channel, and if you are new here, then a big warm welcome to you. So ngasigi video today it's a haul video. Aina hantak Romwe Nykaa dagi pot khara chenbane adugi haul video ne aina tawrise unboxing di ai yorakpaga ai dum ngai ngam dabai dum tawre do ai ngasi aina lay myam ucharake aduga pamba yawargadi ai pot khudimaki link to aina description da loina habake aduga changaga dum laibiyo. So let's start with Romwe di hana powers sisine box in sa ina si amatang na pala kapsan na. Let's start with Romwe ki po sa powers ayan ba na makeup related products natin almost so first kasi mo yung Romwe kasi si Ingi beta anong ba yawa first kasi ay still loy or here ay loy na picture siya nakapake maman kay da pula unang ito mo sine fruit see. It's really cute. Yung cute oy po sa ano pa di pa see-through ne ando manungda phajana matik chana thara lit na ba ay mathangi blog tadi for the nalila kani si fruit se aduga ay layer products sim siga yauna makeup video mo store kani. Okay, since like that. And next, you see entire socks na sila socks. Jadi. So mine to wear pink and gray. And next is this cute, very cute unicorn from I'm cute oja. I love unicorn, that's why I bought this. Okay, next product. Next key products na eyelash curler. Gusto yung kasama niya. Okay, next key products na brush, makeup brush. Very happy say Pore. Eyeshadow brush natin CMLA and then C and Hazaya rose gold color. I don't mind soft or
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯣꯏ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯎꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ eyelashes sida ama watlise aini sida hapisine sisine yam heavy oidaba hadi hapada su nungaiba yam kani khalla leiba dumaina tawdeba sisina aduga magi veins su transparent oye duna yam light oye potse mit hapakanda yam nungaye natural looking oil hapas clip hair clip para ini sida paise see yellow purple pink blue yam light oina pastel color ne ini pastel color yam pamni pada itu color se si purple se malay dari si blue maksudnya te green maksudnya te juga si color sini suyawe and then pink yawe yellow yawe dan ako aduga set ani ni yaw habis color ani itu saya glitter sih mirror ze sigi mirror ze normal uye adu som side na yam zoom in taw no uye yengo dum Sonda tutuiga ha sonda tutuiga somda na chaw ko somda na chapchai ko sitage Romwe gi pot lore hazik Nykaa ge mo ulage okay first up TONYMOLY gi rice ki sit marks sit marks si mamang su ay nama the Fresh ki sisinabdo su yam nungai si su nungai di male si TONYMOLY gi se the Fresh ki herb day cleansing foam Beige ki yam chow 170 ml next kisana inside ki primer 3-in-1 primes protects and moisturize long lasting oil free 30 ml long non one okay similar and next up Lakme Absolute Pore Fix Toner $60 ml spray ne okay and next product is this is Garnier gi Micellar Oil-Infused Cleansing Water 125 ml ne similar aduga next na Wet n Wild gi photo focus foundation similar tidak nakal
Micellar. Aduga next Maybelline gi White Super Fresh Compact Shade se Pearl. Si mama kumanae. Kangi. Kangi. Whitening plus Freshness Compact SPF 28. Next Tay nói con được khui cả nâng cho lúc gì Wet n Wild gi contour brush contouring contour brush. Yang ngon gitu. Som hawe. Semuanya sudah sini. And next is this dual contour. Aina size amatang lay khanjaraga aina quantity da 2 khala masan ni ani na lay. Last but not the least is this Wet n Wild glitter eyeshadow. Sige maming sina set maming sina brush duga sina bleach. Amazon ge. Si pai kan no. Amazon ge pot ama siyo re. Ang to sa si bu di kang si kai no tao. Sao li om si kai. Ba. What's up here? Kita homo. Rong wo kai na. Ba. What now ma ki? Ano ba to? Miss Rose Professional Makeup Shimmer Highlight. Lang eh. Wah. Aduga
Aduga? Wow, nandito. Invoice. Pore. Hindi ka naman eh. Pro Concealer. Set se Sun Rays. ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯔꯣꯡꯋꯦꯒꯤ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯆꯥꯔꯖ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ COD ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ CODꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ CODꯗꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯟ ꯀꯣꯗꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏ 2,983ꯗꯅ 3,000 ꯃꯌꯥꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 1,150 1,350ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯐꯤꯁꯦ 250 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯕꯦꯛꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯅ 417ꯁꯦ 417 ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1,150ꯁꯦ ꯌꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ 350 ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯣꯡꯋꯦꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯆꯥꯔꯖꯇꯤ ꯋꯥꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯗ 3,000 ꯃꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯡꯖꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ 3,000 ꯃꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 350 ꯍꯥꯏꯁꯤ 400ꯀꯤ ꯃꯌꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯨꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 250 ꯐꯧꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ 3,000ꯒꯤ ꯃꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ 3,000ꯗꯤ ꯌꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 150ꯗꯤ ꯊꯤꯈꯤ. Hope you enjoy watching this video and if you really do then please like and subscribe to my channel. Bye guys.